Maupay nga adlaw, mga kabugtuan ko, dida kan Hesu Kristo. Aadi na kita, han ikanapulo nga Domingo, han katuigan. Ako si Sister Felicity Boy, Order of Saint Benedict. Para hanya na nga gospel power, hawaray-waray. Inuli Jesus nga ginalirungan na liwat hiya, hindamo nga mga tao nga waray na gani hiya, ngan an iya mga tinunan panahon hin pagkaon. Pagkabati han iya kaurupdan, mahitungod hini, kinadto hirahin pagkuha ha iya, kay nasumatan hira, nga nawad-an na hiya hin maupay nga pamorobuot. May adda nga magturutdo han balaod nga tikang hay Jerusalem nga nagsiring. Hin kakaptan hiya ni Beelzebul. Nagsiring an iba. Naghatag ha iya hin gahom an puno hin mga yawa hin pagpagawas sa ira. Sanglit ginhatag ni Jesus an mga tao nga nagsumat hiya hin mga pananglitan. Uunahon man ni Satanas hin pagpaiwas sa iyang ngahaw. Kun makabahin-bahin inusa nga nasod nga mag-aro-araway hira, mapupukan ito nga nasod. Kun makabahin-bahin ni usa nga panimalay, ngan mag-aro-araway hira, mabubungkag ito nga panimalay. Sanglit kun makabahin-bahin ang ginhadian ni Satanas, diri ito mag-iiha, kundi mabubungkag ngan mapupukan. Waray makakasulod hin balay hin kusgan nga tao hin mangawat, kun diri anay hiya gapuson on kusgan nga tawo. Kun magapos na niya, amo naan makapangawat niya. Tigam ni ini ninyo. Mapapasaylo ang mga tao han ira mga sala, ngan han pagraot ang ira mga ginyakan. Kundi diri mapapasaylo ang tao nga magpasipara hin pagyakan supak kan Espiritu Santo. Ginyakan ini ni Jesus kan mayda nagsiring nga mayda hiya maraot nga Espiritu. Inabot ang iroy ni Jesus nga nan iya kabugtuan. Waray hira sumakob han balay, kundi nagpatungod la hira nga mayda tuyo ni raha iya. Nabubot nga hi Jesus hin mga nagkakalingkod nga mga tawo nga nagsiring hiraha iya. Aadto hagawas an iroy nga kabugtuan mo, mayda tuyo ha imo. Binaton Jesus. Hino an akon iroy? Hino an akon kabugtuan? Siniplat hiya han mga nagkakalingkod nga mga tawo nga naglilibot ta iya nga nagsiring. Amo ini an akon iroy nga an akon kabugtuan. Akon kabugtuan nga akon iroy an bisan hino nga nagtutuman han igin papabuhat ta iya han Dios. Dida ang pagbunyagi kan Jesus. Ang baraan nga espiritu. Kinmunsad nga da ha iya, nga hiya amo ang ginpili na lugar, nga diinan ni espiritu, ginmios og nagukoy, dinhi ha kalibutan. Ang ministeryo han kan Jesus, panutduan, daw ginlandungan o mayda kinusgan han espiritu. Sanglit, kung diri ngani na uyon, ngan ginpapakaraot hi Jesus, han mga eskriba nga diin ira gintatahapan, nga an iya pagpapaiwas, igintutudlok ngadto han prinsipihan mga demonyo, daw usang kapagtampalas, kuntahan Espiritu Santo. Ini nga diri maupay nga puplunganon, nagkakaada hin mabugat nga implikasyon. Ang Espiritu Santo amo ang Diyos-non nga nadudugtong dawhan paghiusa ni Jesus. Nganan iya amay nga amo an usa ngang pagkakaada han paghisumpay ngadto han Dios. Ngan nagiging posible para han tawhanon nga diin makaangbit han sakripisyo nga kamatayon ni Jesus.
ang pagkilalahan aton mga personal nga pagkakasala amo ang pag-usod para kita mangaro hinpasaylo. Nga diin mahihimo la pinaagihan Gios han Espiritu Santo. Sanglit kung kita magtatampalas kontra han Espiritu Santo, daw kita mismo ito nag-uutod han aton koneksyon og hasakop nga paglarangan han Diyos ha aton. Sanglit, ginwarningan ni Jesus ang mga eskriba nga diin ira gindudonghil an ira mga kalugaringon ha kataragman. Ginoo Jesus, ipahirayo kami tikang ha mga peligro nga nabalabag han mga buhat han Espiritu Santo dinhi sa amon mga kinabuhi. Amen.